Adiciați a tutti e a tutti, suei per aquel nouvel numéro des Sports d'acqui che sui en Dordogne, mai precisamente dins un bosque, lo bosque della Double, per la cuglietto del Butorei. Anen beire che un berta di sport, mandits de beni equipado amb la scaussuro che cal, un mantel e canen fa pas mal de marcha. Ane, vau truba Alino che me bo explica tout a quoi. Ane. Donc aquí canen camina tout aceste mati. E bé, ok, les sports que fazen aquí, les sports traditionnels, vous faisez un premier. Adieu. Bonjour. Qu'est-ce Mon père, Michel, et la filla, Angélie et Mélia. Così se passa, se le van lu calfalumati pensi a quoi? Le motivo l'ho levato da Usulei. Il y a une sazu per accord? Ah oui, au printemps, et puis il faut que, quand te pleu, quand il y a un gros orage, qu'il y ait 9 jours après. Ah, quelle technique, hein? Eu conheci pas cap lo champignon, sai pas lus que sunt comestibles e lus que lu sunt pas. E beh, vogliono avere... Anen bei raccord. Allora, per naquere lo buttoreo, faut buttare della bota come perché io della rugiada lo motivo. Oh. E dopo completo. Un pontolo che resiste tobeo la runge, così giusto e bello, così bello giusto, ma fa pico un po' con grifo e poi après con pascio, che pa dans giro, che pa dans giro. E poi uno vesto come perché che poi bello lo rugiado e poi lo rugiao e tutto ciò che io. E pa oubliare lo buiricu. Ah, lo boirico, aqui lo meu. E poi lo cuteo per nettiare, perché lo buttareo quando lo mascia io, un nettie, un petit po'. Oh. Perché se no quando lo butta in lo pogné, che ple de sable. Ah. E poi craco giù là dentro, après quand tu zoomis, che pa terrible. Calunete Che pa terrible. directement à la cueillette. Ouais. Baki, donc eu ai las bottes. La bota, ouais. Aqui. Aqui lo pantalon che spas adaptat. Oui. O cal dire? Oh, pas aqui. trop, ouais. Bon. Après ai lo menteu. Coquille che bien. A quoi esbu? Ai lo boirico. Voilà. Et le coutel. On y va? Daniela. Et combien de kilomètres podem fa come quoi? Oh, faut un 4-5 km di una mattinata più pre. Faut l'utende de furetà, dei piaci, io cau corre, perché chi pa ingalupà che potete avere lo buttoreo, eh. Allora io chi buttoreo, che è lo buttoreo de pra. Ok, sono roso e su. E che io lo cocchio mise, cose mise, che è buono, ma noi altri mise surtout lo altri lo sep. Lu spremi pas aquel? Coquille non, je l'ai un coquille. Nu aqueles nu? No, va pas buttare sotto lengo per io si confiscio. Lu pas sulla lingua. Allez, be continuen, Allez, aquel vamos lu continuar. ramassen pas. Quin consell podem balia al monde che hanno invece de cogliere los champignons, mais che conoscono pas los comestibles come io o los che lu sono pas? Ah, beh, faut una lo fermotion après Ouais, faut per pas faire, perché... Pot essere dangerous. E chi fa i pia, allora veire... Donc, cal beire dil los luoc O chi pogno i... umide? A chi? Ah, non troba un. Nu? Oh, connais un. Te. Ben beire a chi, Guillaume. Une heure de formation et le premier cep, que vous prendrez le coutel et le bois amassa à la cime. L'uculi et après le nettier un petit peu. Donc, il y a le foie à la main. Oh. J'en l'ai bouillard. À qui? Oh là. Allez. Alors che una tecnica per mostrare lo buttoreo si vuoi. Oh. Una coscegre in limascio. E poi, Ah, per beire un po'. Contenente bois. Per beire un po'. E donc- con botto da te. Oh, une boussure. Et calunete tcha come Enta, qui? oui. E après coupalo qua. Qu'on fa plaisir. A ben caminata, mais qu'on retrouve le cep, c'est content. A ben invece de continuer. Allora, ora che ne ha trovato un, per mie ore vanno già a trovare 1 chilo o meno per fare lo muletto, che è un défi per lo giornato. Se no, mi sa pas de muletto a mie ore. Relève le défi. Allora, che è un buttoreo che cracco un po' sullo dem. Et à quel est-ce que s'appelle le catalan? J'appelle un catalan, alors que ça pas le nom chavain. Ah. Et le cal filma perché los occitans che culis los catalans. Eh oh. Cal nota quel. Hop, une autre.
A quel rythme ne boa be 12-13 kilos? Ko conto pas, hein. Come cone che conto pas? Sunt pas d'ou sep, que qui sunt d'ou català. Bon, allez, C'est pas varié, hein. bah, il passe gagnat, Continuan. Alors jusqu'au uro qu'on a au plus près, che è roplogné. Oh. Ma uro vão tocar, vão montar, che vedi, che vão bufar quando vão arrivare. Già Vom puoi bufare. sentire che abbiamo travagliato, che Ah, abbiamo oh, camminato. comemo? Oh. Allez, dis bon. Allez, il y a un nene qui est cerca los champignons et du sport. Vous pouvez se veire. Avem pas acabat aquí de montar? No, uro che imbricola i motivi, uro vão mostrar o butoreo. Non mais attends, Vers espero te dire de même. A qu'on fait une heure que c'est na camina aqui. Tu sais crevada? Mboussi. Allez, Paulina, hein. Mais espero qu'il n'y a pas de pause. Mais non, y a pas de no, pause. pausa che ho mezzo per l'operatif. Année, Yanen, que c'est pas sorti d'aquel bosque. Ah, non, sono pas sorti l'auberge. Subre tout en bien, ouais. Allora, ora che comincia io saubra l'utersa, ok, dinge cui de ogni 3 o 4, ma i belle uscim. Allora va lo trobar, e nous pendant che uten von abere l'operatif, puisque la pas besoin de nous per lo mocha. Nous. Allez, Nous. au Allez. tout ora. Bah, nous, à Arles. Ah ouais. Mais Belle o de sei, chapa. Nous en cerca et trouba rapidement, pensi, que c'est bon, que suis aguerrite. Aqui! Des une. Aqui! Et des douces. Et aqui, et des tresses. Que va ouvrir les balles ou des filles, pensi? Il y a douce aqui. Aqui. Et bah aqui. Et c'est pas mal, hein? Et ce bout! Et oh! On ne sonne pas ça. Et oh! Ah ben c'est ça qui? Come mon chéri ballon? Eh ben oh! Una buttata o tempo per mo. Ah, hai tout ce que cala aqui, agacho. Ah, che ra, io lo chilo all'erzo meo. Et donc, ai relevat le défi ou pas? Eh, ok, Dio. Et oh, mais vous avez cercat, tia, à travers le bosque aqui. Mas dai sat sulo, praco. Ai gaitat così fa per poder venir, ai fa travagliat l'orientation et ai trouba le camí. Nem pas réussir à te perdre. Non. C'est pas encara. Ah. C'est pas per encara. Allora, Allez. ora non devi fare la muletta. Allez, et sur de la dégustation? Che lourd. Allez, pas encore. E va qui est jour per nous avutre de nous quitta che l'émission tocco a sa fille. Espero che avesse plaisir de partager quel moment en biais et toute la famille qui d'Aline qui nous a baliat une boussie de l'ours secret per poder trouver de la cèpe et d'autres champignons. Avesse vist que une bertadie sport qu'elle avait le sens de l'orientation, avait des souffles per poder camina et finau à quel recerco de champignons ou de castagno. Sérieux pas un prétexte per poder garder la fourme? Et d'oubli d'espace. Un sport partout et à chacun son sport. Et oh, prenez curo de bus. Allez!